Tala falava e le nei hoi vaenga o telefou, waile si ufonga o le lau mua. O le tala mua, o lo o whaatupula ia pēa le hau whainga o tangata ua maua i le mai o le tenki fiva, po o le fiva po na iwi i le tonu o le Pasifika. Ua tu ina mai ai se whautuanga wha ale soifua malolo ina lau tele, mo tangata e whaimalanga i nuu o lo a awhia le nei wha mai, ina ia whaai te mata pena le lei i ai. Peita ai o lo i aile manatu e maua lalo le tūlanga o le ono pisia ma le a whaina o tangata malanga i le wha mai le teimi nei. O le asforeile na te nei lea nalo i ai o na whailo mai ua pipisi le tenki fiva i le atukuki po le Cook Islands i le motu o Rarotonga lea na lipotia mai ai tangata ua whaina i le wha mai. O isi atunu o lo a fia le tenki fiva i le teimi nei o Fiji, Sāmoa whapea ai matonga, ai Australia o lipotia mo i foi le iai o le tenki fiva i ai e pei o Townsville a whapea Cairns a toha i malisitete o Queens e lani. O le masina na te nei lea na umai le olo se taumaititi e se furulua de usanga le matua na au mai o mai Samoa mo tongo fitinga ono le tenki fiva i au ki lani. Ua vi ia le pūlenga o whela o inga i Aukilani, le vave o le ngā ioi e le awe ta'awale lea na mūla na pasi i Aukilani ano pō. O le nei wha lave na awhiai se pasi alu i le swau upo le diesel i le awala numela lua iwa lima i le pitonu o Epsom. Wha alia mai e whapea sa vave o na wha atua le awe pasi le ta'amale, ma tau mwhai e awe umo i whafo le pasese sa malangai, e au fiai ma se tangata e tōtasi e le a tōtoa le mālosi. E le haisi tasi nā whai nā i le whaalewe lawe, ai ua whaiene i ai suesuenga i le mafuanga na mua i le pasi. Nā o i le waweaola stona ai o we vela whelafolafua inga le pāle mene i Wellingtone a o tau mawhai le tuangai e poloka ni suinga ua whaia le whainga mālo i le tūlafono le mawai le whasoswani mō tangata i le tau o lātou whale o loo mautu tōngi ai. Se fulma le lua la o whai o ni pili po ni tūla whono toe teu sa o fia i mata upu iena whaana nati ai tau o rumanga le pāle mene, mai awhales fultasi le polis foreile whaato a o le whaasolonga i le pili e teu i nai le tūla whono le accommodation supplement and income related rent. O tūlanga māsani ai, e le mawhai o na whaawau se tau o fianga le maota i le te au se furulua i le vāluanga o le pō. Peita ai, o le taimi e se e ai i le whaia o se pālota tau wala au. E le mwhai o na toe tāu fiai se ia wāngana, ua pāsia se tūla whono e whapea o na tāu fiai. Ai ui ina sa whaatuina le lafo e le whaipule le Labour o Karen McNulty, ai e le imanuia o na sa te ena e whaipule o le whainga mālo. Mai o le tūlanga no o iai, e tele ia ni lafo te wai le tūlafo no masuinga le mālo na whaia e whaipule o le tuangai, ma sanga wha umi ai lava ma tau olumanga o le whono i lea waweao. Na tua ia ai e le li whaipule le nei, Karen McNulty, le whainga mālo, i le tau mawhai lea e tāo fia le tala no ina au ili o teunga ua lātou whaia le tūla whono au tū e awala le whaanga ina o le whainga e whaanati ai tau au fianga a le maota. Sa wha mawhaina e le li whaipule le leiba e lea ia se mafua anga da tau e whaanati ai fua le tala no ina ma le pāsia o le neipili awa e leo au fia i le tala wha tau au tū o le tūpe lea sa fola sia i le stofi taluai. Ta ua e McNulty, o le mele ua whai e le whainga mālo, o le whao ngā vai ngā tupe, ua whaasau ina mai, i lalo o teunga nei ua lātou whai i le tūla whono, e tau whaatumu ai ni vaenga o lo o te lele a wanoa i le tonu o le tala au tū o le tupe. O swinga ia ua pāsia nei o le tūla whono, o le ao fia umai tangata te tasi e boa de isi ainga i le fuafuaina, o le fiso sani o lo lātou maua mai le mālo. O le whainga tuai se ilonga i tōtoru pe sidi atu la whai o tangata e board i se whale, ona whato a fia lea ma wha aititia le fiso sani le nei a le mālo, le accommodation supplement. O whaino mela sa atu ina mai e le whaipule le nei o le leiba na ia tauai, e sidi atu i le fitu afe la whainga o tangata o le a fia nei i ia swinga,
mai o le a wha i titi ai le tusa o le se lauta lai le vai aso le tupe so soani o lo lato maua mai le malo le accommodation supplement. Tari tonu le whai ngā malo so whaatasi o le sitia o le tapula o le sao o ta wale wha o ngā ina le o le tele i mātū o Aukilani o le a sao ngā le mū mai o le a mawe ai o na tau nuu te ngāta whewa ai i no fuanga e whai malanga i ai. O le aso ngā fua le nei luas furono me o amata ai o na si i le se lau se 10 kilomita i le tūla i le sao a whaatu la whonoina e o aita awale i lea vaenga o le tele numero tasi i mātū o Aukilani. Whailoa mai le minstao a walo whela o inga o Chris Bishop e tusa e awhe se lau la whainga o ta awale wha o ngā ina i a lea vaenga o le awala i aso te tasi mai o le iwa pa se neo ia ta awale o ta awale mamafa po o ta awale la uta. O le whaatala noa ina whala o i tele o le fuafuanga le malo e si iti ai i le se lau se 10 kilomita i le tūla i le sao a whaatu la whono ina na maua i le mta ngā luenga ma le malo le au whainga i fitu awhe iwa se lau o manatu tusi o tangata e lala ai i le tū malo Northland a e whape ai ma Aukilani. Mai na ta ua mai e le Limin Star o le iwa se 3% o tangata sa lātou lango ina i a lea fuafuanga. Wha mawhaina le Minstar o le nei vaenga o le au le tele e ta i lua i a lanes i o nei tū e lua a toa ai ma se laina po se barrier i o ngā tonu a wale saunga le mua a me tawale whapea ai ma tawale e whaau ngā ina. Ua whailo mai e le uni o te ngata whainga luenga i waa ma le ngata i whale le Maritime Union e tusa ma le fitu se furu la whainga o te ngata whainga luenga i e ua fuafua le kompania le Kiwi Rail e vaea ma wha malo lo pe a o nei ina le toe whaanua i le waala o pasese o le Aotearoa. O le whai unga o kuso le whaama moe o le a wha malo lo li taia ai le waale nei o le Aotearoa o na paule o le waa o le kompania e ma whai o na ave ai ma trains. O le teimi lea ua fuafuina e amata ai ngā luenga o se uafu fau i Picton e sao niuni ai mo le au mai o ni wa fau i le tausanga i lua afe lua se furu iwa. Ua uma o na whaai lo mai e le malo e lua ni wa fau o le au mai e suia i le Aotearoa ma o ia wa uma e le ngata i na ave ai pasese ai whapea ma ta'wale ai o le amwhaifoi o na ave ai manofua afi po o trains i le vai nuu. O le teimi nei la o lea ua amata na whaatala noa i a le au whai ngā ruenga a awhia ai na whailo mai e le uni, le Maritime Union o le au whai ngā ruenga e fitu se fulu o lo a awhia ai e ngā rulue i tiu te whaaseila ato ai ma whale ainga i le tonu o le waa o le Aotearoa. I Australia, sa whaonga ina wa le helikopter si la sa nafi e whaapa ui whaai fiso soani mo mia ato ai mo mea ai mo lo fumanu mo le au whai whaatoanga ma tangata ia ua lo fia o lātou ele manu i tā whenga ma lo longa mamawhai le whaai unga le vai aso. O ia lo longa ma tūlanga wha le tonu le tau ua mariri wai tangata e to lima mai ua poloka ai le whaitau fia awhe o tangata i o lātou whale ua le ma whai o na whewa ai i no ui tua i le tūlangi i saute sa sae o New South Wales. Ua tele aso o whea ngai lea stete o Australia malolonga, mai ti munga mamafa whape aima matangi malolosi, mai o tau wheo lolo nei le talawhatai mātū, lea ua amatai ngā luenga le tau whaale lei o mea na whaale ngai nai. Whaale ia whape o no o atu i le se furu awhe, lea whae o whaatoanga, ai mai se o whale o tangata, ua whaale ngai nai, i lo longa ia na mafua ona o le tele o aso so o ti munga mamafa i lea vaenga o Australia. I le taimi nei, e iei se vaenga lau tele o inga lolo wao le tau mai le vasa tā se mane ua ngai mai nei i lunga o New Zealand. Whaelo mai e lo fiso le tau le Met Service o ia tūlanga whaale tonu o inga o le tau sa haafi ai le talawhatai sifo New Zealand le sa nafi mai ua mafua ai ni la patainga e pei ona wha mamaluina nei i nisi vaenga o le tunu. O ia ti munga mamafa mamatangi malolosi e awhi ai vaenga i saute ma le o ngāre tonu o New Zealand.
Ua iai fo ila puta inga ua whaia mo vaenga ia o fiai i Ebola, ai whapea atu mongo i Sifo, le Westland Ranges, ai moise ia ni vaenga o Canterbury, whapea le tumalo o Otago. E le ngata i lea, ua wha malu ina fo ila puta inga mo ti munga mawha ea a fiai Taranaki, mani vaenga o le tumalo Tasman, ai whapea atu monga le Tararua Range, ato ai Mulligray District. O loo iaira puta inga mo awe ta'wale ina ia whaitete i vaenga maunga o le tumalo Canterbury, ona o loo valo ia mai le sili atu i le selau kilomita i le tula le malo losi o Savilia a fiai le so. E whapea fo iona iaira puta inga mo le lau mua i Wellington ma ona nuutua oi, ato ai ma le tumalo Marlborough. O le whautuanga lo tele mo tangata umai le amtanga o le nei vaia sa fau, ina ia tautua nā tu langa o le saonga le mu mo inga wha le tono le tau i le taimi o whea malanga inga i lunga o awala. E whaasa furu lima tau sanga le matua o se li i ua mōlia leo i le mōlianga o le whasio ti tangata, ona o se whalavelave na maliwai ia se teiri titi e tolu tau sanga le matua i le nu o Northland. O le nei whalavelave na tupu i le salulu taruai i se whale o se ainga i le walengo o le Tauanui Road i le nuu o Kai Kohe. O loo whaao pēr i aisua sua ngā leo, ai o le teimi nei, o se teimi o le so, le e tūla i aile tangata ua whaia i aimodianga i luma o le whaamasinonga i Kai Kohe. I seisi whaalavelave le whae unga le vai aso, o loo masaro mia leo, na soa ma le mauti noa i se tamale, i se tangata na sa vali le awala i le tae au le sa, i le pitonu o Dannevirke. Tupu le whaalavelave i le awala i ngō o le Victoria Avenue, pe tusa o le Afolivo i le tae au le sa Nafi, mai tō tasi le tangata na manua ti ngā ina ai. O le ua maua leo la veta avale na afia, mai ua sue ina i lea mata upu. Ua ioe le pūlenga o le aima le laumua i Wellington i le fuafuanga e whaasau ina i le whalela au e ngō o le Begonia House i le tonu o le Botanic Gardens. O lea whaaiunga le Wellington City Council ua whaafia i nai te maitai sua wa ia Mass Canal o le Pilestene leo le whaapoptonga le Friends of Wellington Botanic Gardens lea sa taula mua i tau mwhainga e whaasau ina le nei whalela au mai se fuafuanga na iei momua e tala ina i lalo. O le nei whalela au e ola i tonu i rona ea mawhanawhana ia le tele o la au mātango fie ia funga la au e au fiai la au mai le terapika i pe o le aute e olowa foi i whai. O le whai unga a le pulenga Wellington e le vai asana tenei e le ngata i le whalela au le nei le Begonia House ai o whapefo i una whaasau i nai ma le vaita ele po le swimming pool i le pitonu o Gandala whapea ma le event center i le pitonu o Karori ua whaamatalaina o ni a seta tāua a le laumua ma ona tangata. I ta'alonga la kapi liki ua whaamuta le Raiders a Canberra ia māloso so o lima o le au o le New Zealand Warriors. O aio le ta'alonga mata ina na po i au kilani se furuono le Raiders i le se furu o le Warriors. E whai le ta'alonga le nei o tūlanga lua le Warriors i le whaasolonga o au o le ta'amusanga. O lela o palasi nei la tau le tūlanga whaa. O leisi ta'alonga e so aia le Warriors o le awhitau iai ma le au o le Rabbitohs a South Sydney i le sa a sau nei. I ta'alonga te nisi wha le vāo malo o le ua mata i le ta'amusanga tele wha le tūsanga le French Open le tau wai a li imutama i ta i longa o le nei fwoi wha anga tamai le larolangi. O New Zealand o lo tau wai o le tamaitai mai te anau o Lulusan i le vaenga o tamaitai te to tasi lea e whaiala naurua i ta'alonga i le poa nā nei. O lo nu mela fast furulima o le tamaitai le nei le whaasalonga o tamaitai ta alo te nisi o le laulolangi a toa. E pei ona si le fia o Lulusan o le tamaitai New Zealand nei na o i le vaenga o le semifinals i Wimbledon i le tausanga na te nei. I le tupao li o le taulele e ngoa ia Michael Venus o New Zealand, malana panga o Nicola Mektic mai Croatia, o lo numela fitu i le whaasalonga o au teito lua li, mai o le la ta'alonga mua e whaia le i le pōle so lua i le ta'amunsanga le nei o le French Open.
O whailonga tupe o le taumasanga le nei te nisi a whalani i le vaenga te to tasi a le tūpao li whaapea fo i matamai tai e wha te si valu wha miliona tā la le tangata e malo ai lua te si male wha miliona tā la le tūlanga lua ai o le vaenga whai au te to lua li whaapea fo i matamai tai o le au e malo e tasi te si tasi miliona tā la le whailonga tupe ai o le tūlanga lua e lima se lau onu se furu hawe tā la. E au le whae ungana nā nei vaenga o telefou